Jadi mari sebenarkan kebatinta ras kita ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami seringan ibas kini kerajaan surga. Isahkan kami bujur man bandu Tuhan ibas paksa enda. Kita ikan pengarak-ngarak du kegeluhun kami Bapa. Ngobanci kami pulung ibas rumah pertoton duenda lid ibas mejuah-juah. Ate kami Tuhan memulai membenakan karena kebaktin minggu. Mari Bapa kam hadir, kam Tuhan di bata sing rajai pusuh kami. Bagepe Tuhan khususna nandangi pendeta kami. Bagepe krina serayandu simuat bagian ibas pelayanan minggu sekalienda. Tuhan simbrekan kepentaran sirah nabas kamnari. Gelah arah katandu sisehman kami. Banci pakaikan kami ibas perdalanan kegeluhun kami. Alami kami bas salah dosa siban kami Bapa. Gelah kami metunggu ngalaukan kata ke Tuhan ibas paksa enda. Enda mempertoton kami Bapa. Reh kami ibas gelar Tuhan Yesus. Si jadi Tuhan ras juru selamat kami singgeluh. Amin. Turang ras senina ibas Tuhan Yesus Kristus selaku serayan Tuhan ikatakan kami mejuah-juah ras selamat wari minggu man banta krina man bandu kekelengan kami si sekali enda dengar kebaktin ibas gereja anta enda ikatakan kami mejuah-juah kerehendu nambahi keriahan man banta krina. Shalom man banta krina. Kekelengan ni Tuhan. Minggu enda igelari minggu perdamen. Mengingatkan kita karena perbahanan Yesus Kristus. Si merekan dirina mate ikayu persilang. Guna perdamaikan kita ras di bata. Erkitekan dosa-dosa anta. Arah enda madalanna maka kita erdame ras di bata. Selaku kalaksi inggo iperdamaikan ras di bata. Maka kita pe mabadame ku seklewetta. Maka si permuliakanlah Tuhan si maba dame Perpulungan mari kita rastedis kerina. Si puji Tuhan arah kitab Ndendenta nomor 372 ayat sada ras 2. Ibas gelar di bata Bapa, sier ngena ate nandangi perdamen,
Ibas gelar Yesus Kristus, sim perdamaikan manusia ras di bata. Ras ibas gelar kesasi badia, sinampati kita erdame ras temanta manusia. Perkuah ate ras dame ibas di bata Bapa, ras ibas Yesus Kristus nari, ibas kerembakan kesasi badia, ras kita kerina gelah. Amin. Tuhanlah si mereka man bangsana, mereka dame arah pasu-pasuna. Erpalaskan kata di bata enda, rende kita ibas kitab denden nomor 40 sada, ayat sada rasi peduaken. Marilah kita muji di bata, erkiteken keleng ate ras kini ulinna si jadi ulu kedamen ibas doni enda. Nintalah ibas ukurta. O Tuhan di bata, Bapa sir keleng ate man kami, terpujilah gelarndu sebab kini ulindu maler man kami. Itepandu doni enda alu serta, dem alu kini ulin, janah kerina ite pandung geluh alu dame. O Tuhan Yesus, ipuji kami kam, sebab kam engkau maba perdamen kudoni enda. O kesasi badia, katakan kami bujur, sebab engkau iajari ras ipengasuk ndu kami erdame. Terpujilah kam serasa lalap. Amin. Sikatakan bujur man di bata, alu ras kita rende kitab mendenden 238 ayat sada. La
kecibal geluh manusia adepan di bata. Yesus Kristus enggom perdamaikan kita ras di bata arah pengorbanan na i kayu persilang. Gelah kita penggeluh erdame ras temanta manusia. Adi si gargari isi pusuhta, kugange kininggi tenta korban ibas dalanken perdamaian. Oh Tuhan, ngaku kami, maka metahat denga akap kami korban dalanken perdamaian, soh maka kegeluhan kami lah jumpa kejuah-juahan. Oh Tuhan, alamilah kami. Bekesi pengakunta ras kita rende arah kita ndenden 252 ayat sada. Kita kerina tedis berita pengalami dosa la meriah yakap di bata anak-na bene ibas dosa tapi meriah kel atena ngidah sekala anak-na si jera dengan robah ibas dosa nanari. Maka selaku persurun di bata aku nehken katana man banta kerina kita singgo ngakuken dosanta Nina, bagi dauhna timur ibarat nari, bagemo ipedauhna dosa-dosanta ibas kita nari. Bagi keleng ate bapa man anak-anakna, bagi kelme pengkelengi di bata kalak sir kemalangan man bana. Ibas karyanta, erkiteken dosanta, nggo yalemi. Si puji Tuhan, bas kitab ndendenta 250 sada ayat sada.
kata dibata siman ogenken ibas ogen si pemena ibuat ibas kuan-kuanan 16 ayat 5 sah 7. Kuan-kuanan 16 ayat 5 sah 7 bagenda kata dibata. Nembah ate Tuhan man kerina kala si meganjang rukur. Janah lai pelepasna ia pulah ibas uku menari. Kala si tutus dengan te nandangi dibata ndatken pengalaman. Kala si kemalangan man Tuhan lah jadi si jahat man bana. Kune meriah ukur Tuhan ibahandu, imbang-imbangdu ibahanna jadi temandu. Sehjenda kata dibata. Ketuahan kala semegikan kata dibata. Dengan si make kenca ibas kegeluhna si tep-tep wari. Haleluya. 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 Mari ras kita artoto kita. Tuhan di bata Bapa kami sini surga, ibas kelengate ras perkuhate dukap, make baswari minggundu si badienda, banci raduras kami, nembah muji gelarndu, di tengah-tengah rumah pertoton duenda. Radu keras teman-teman kami, kekelen kami, senina turang kami, singikuti ibadah kebatin mingguenda, ibas YouTube modramen GBKP. Gejapkan kami tuhu-tuhu Tuhan, kam kap si pebadia keras si petunggungkan kami, lako banci jumpa ras kam, arah katandu sisah kendu man kami. Tekel kami Bapa, maka katandu ngencatahan sehrasa lalap dengan sehrasa lalap. Dengan ngasup pekeke ukur kalak singgit nipatisa suari ras berengi. Katandu jadi ulu gegeh kami, ibas ndalani wari-wari kegelun kami. Katandu si mereken jabapan men kami bas kegelun kami, terlebih ibas minggu perdamen enda. Bapa sini surga, alu kerendahan ukur kami, mindokel kami, ngerana dage kaman kami, sebab kami krina anak-anak-Ndu, nggo sikap megi kenca. Ibas lar Yesus Kristus, reh kami ertoto man bandu. Amin. Senina rasturang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus, kata dibata si jadi nats khotbahta, ibuat ibas surat Rasul Paulus nangdangi Pilemon, emakab ibas kitab Pilemon bindu sada, menaken ayat 8 seh ayat si pe-10 waluhken. Kitab Pilemon bindu sada, menaken ayat 8 seh ayat si pe-10 waluhken. Pustaka Sibadia silit ibas kamenda halaman 324 padan Simbaru. Bagenda kata dibata si jadi nats khotbahta. Pemindon karena Onesimus entah pe sirguna. Arkitensiai pangkal aku seninandu ibas Kristus merentahkan kam
erbankai si arus i lako kendu. Tapi arkiteken kelengateku kam, ulin kuakap aku mindo saja man bandu. Sienda kubahan, aminna gia aku, Paulus, enggo metua, jana sangana i penjarakan arkiteken Kristus Yesus. Maka mindo aku man bandu karena sirguna. Sienggo jadi anakku arkiteken kini teken tupung aku sangana ibas penjara. Nai la ia erguna man bandu. Tapi genduari erguna ia labo saja man bandu. Tapi man bangku pe. Buah ateku siku kelengi enda. Genduari kusuruh mulihkan man bandu. Situhuna ateku min ijenda nge iya ras aku. Kidekah aku ibas penjara. Arkiteken berita si meriah. Gelaban cia jadi gancihku nampati aku. Tapi la ateku kupaksakan kam nampati aku. Ateku min siei ibahandu alu ukur meriah. Alu bagai la aku ngit rebahan kaipe adila leben i setujuindu. Banci jadi sirguna sirang raskam kentisik. Gelah banci ia raskam rasa lalap. Genduari lanai bo ia budak ngenca. Tapi ndauh ganjangan asangken sekalak budak. Ia meseninandu si menghargai bas Kristus. Kelengateku ia tentu lebihin kape kekelengendu man bana. Subuk selaku manusia bagepe ibas Tuhan. Maka adi temandukin ia kapduaku. Alokenlah ia mulihi bagi pengaloken duaku. Adi lit nai salah naman bandu. Entalit utangna jadi utangku bahan. Sehijenda me kata dibata si jadi bahan khotbah taibas minggu perdamen enda. Sirtima si ertemaken senina si maharga ibas Kristus. Senina si maharga ibas Kristus. Mejuah-juah selamat wari minggu man banta krina. Ijapa pe kami bas kami ikuti kebaktin si sikap kemodraman GBKP. I tengah-tengah gerejanta. Bagepe GBKP Jalan Nias. Si wari sendahena jadi tuan rumah. I katakan kami man banta krina. Mejuah-juah selamat wari minggu. Salam damai man banta krina. Salam damai. Sebab maharga kepaikan damai da gunduari. Ibas masa-masa persoalan kegeluan enda. Maharga tuhu damai enda. Maka perlu kelakap kami isingatkan kita. Ibas minggu perdamaian enda. Ugasi tuhuna. Biak kegeluhan kalak sitek nang dangi dibata. Ibas ia ngaloken kedamaian. Kekelengan Tuhan. Yesus pernah ngerana. Yesus pernah rebelas. Ibas kitab Matius 5 ayat siwah. Nina bagenda. Ketuahan kalak sirbahan perdamaian. Ketuahan kalak sirbahan perdamaian. Sebab ia kui dibata me ia. Anak-anakna. Ketuahan kekelengan Tuhan. Apai kita si pulung enda. Apai kam si ikuti siaran GBKP enda. Ketuahan si kerajaan ta sekelenda. Sebab kita igelari anak-anak di bata. Ibas kita erbahan perdamaian. Ula kata kendu. Aku ngodame. Ula kata kendu aku ngodame. Adilabulit isah kendu perdamaian nang dangi sekelewetndu. Kata ketuahan si lakukan 11 kan Yesus. Labo terjeng keadaan situasi geluh. Tapi kata perdamaian si katakan Yesus.
harus ilakokan ibas kegeluhan enda. Maka kegeluhan Tuhan ulah katakan aku mesra geluhku, aku bagenda kuakap rasidebanna, melala tangkelanku, melala persoalanku, sirban caku langas berdamai. La bagai biak kegeluhan si mereka di batan andai kita. La pada katakan aku nggo damai dan krina surah-surah aku nggo seh. Padin la pada surah-surah la seh. Padin kegeluhan du mesra kegeluhan baban kegeluhan du, tapi ngasup kamreken kedamaian nandai kala si dewan. Adinina pustaka si badia, adinina Paulus nangdangi Pilemon kekelengan Tuhan nina. Dame labo terjang sekaya lo kendu, kaya lo kendu labo dame, tapi dame kasih banci bre kendu man kalak si deban, kedamaian ibas Kristus. Labo terjang apa yang Anda miliki. Bukan soal apa yang Anda punya hari ini, tetapi apa yang Anda bisa berikan kepada orang lain. Ijema kedamaian nandangi kita anak-anak di bata. Makanina ketuahan anak-anak di bata. Bagaimana kira-kira kekelengan Tuhan kasih kata Rasul Paulus nandangi Pilemon. Ibas ia ngalaukan Onesimus singgurbanca mela yakapna. Ibas ia ngalaukan si Onesimus singgurbanca cedar gadirina. Rahnina Paulus nangdangi Pilemon. Ibas kasih laba giukur duwe. Ije kini tekendu. Kini tekendu Pilemon kam seninangku iuji bas paksaenda. Kegelisahan du karena perdamaian. Nembah hatendu karena perdamaian nangdangi Onesimus. Tuhu Onesimus erbanca ceda ukurdu. Tuhu lit barangdu benai. Tuhu gadirindu selaku Tuhan icedakan Onesimus. Tuhu lanai kam harga. Tuhu danankan perbahanan Onesimus juru kam. Tuhu lit kelengate si berikan dunang dangi Onesimus. Payo erbanca nembah hatendu. Tapi Nina Paulus perdamaian labo soal kasih berikan kalak man bandu. Labo soal perbanan kalak si berikan kalak man bandu. Tapi soal ngenin kelengate di bata. Ibas kam ngenanami kini serane. Ibas nembah hati duit nin Kristus. Nin aku nina Rasul Paulus. Aku penjarakan dan dankan kelengate. Aku penjarakan dan dankan perdamaian nang daing kala sineban. Ku beritakan berita perdamaian ibas Kristus nari. Ku beritakan karena Yesus Kristus si mati kayu persilang. Guna perdamaikan aku raskam. Guna perdamaikan manusia ras di bata. Aku penjarakan. Nin siye kekelenganku. Seninangku. Si Pilemon. Nin siye. Uga Yesus Kristus mati kayu persilang. Guna pedamaikan kita ras kalak si deban. Guna pedamaikan kita manusia ras dibata si mada kegeluhenta. Kai ingat siye. Ingat kelengate Aku penjarakan karena siye. Maka membandu seninangku siku kelengi. Pilemon. Alo kan mulihi si Onesimus enda. Jadikan Onesimus enda jadi gelarna mulihi. Jadikan Onesimus enda bagi identitasna mulihi. Onesimus sirtina kalak sirguna. Jadikan geluhnu mulihi bagi gelar due. Pilemon sirtina kalak simhuli. Kekelengan Tuhan, kebaikan perdamaian sirbahanca. Jati diri kita kembali kepada semula. Orang yang berdamai dengan dirinya, berdamai dengan situasinya, berdamai dengan Tuhan, akan melihat dirinya siapa sebenarnya. Ini nama dirina selaku tinepa di bata, si mereka di bata tan, si mereka di bata cuping pinggel, si mereka di bata mata gegeh nahe, gunar dalan ngahkan perdamaian nang dangi kalak sideban.
Ula taktaki kasih buat na beskam nina Paulus man Filemon. Ula taktaki sakai ban na benne beskam. Ula taktaki guate nu nembek nang dangi ia. Tapi bagai situasi tading kena kam kepeken ije proses kegeluhanna nandai di bata amin na bebas penjara. Kekelengan Tuhan mungkin jadi pengalaman Onesimus, pengalaman Filemon, pengalaman Paulus, ibas ndalankan kekelengenai jumpa kita. Jumpa kita. Sisahkan kekelengan man seninanta. Sisahkan kekelengan nang dangi perpulungan ta. Sisahkan kekelengan nang dangi anak-anak ta. Tapi bas kita nakkan kekelengenai banci kita juru ibahanna. Banci benne belas ta. Bancir bahanca sakit ukurta. Ula sienin. Ula nindu karena nembahate si petura nembahate indu. Sir banca sakit perukuran du. Sir banca benne pengidah nu nandai kelangate di bata. Tapi nin kepeken di bata paksa na nguji aku ibasar kini teken. Paksa di bata aku. Ipaksakan di bata aku guna ngenin kegeluhanku. Kelahalu bagai rehku tandai na isai diringku. Ula katakan du Paulus ngencang ngasuk. Ula katakan du Kristus ngencang ngasuk. Nelson Mandela ngasuk melakukan sa. Ibas ia pencarakan kala imbang-imbangna. Mahatma Gandhi ngasuk ngalokan sa. Ibas yang kelangi senina-seninana. Maka kita pengasuk. Sebab kita enda anak-anak di bata. Kekelengan Tuhan. Ibas situasi kegeluhenta. Adisyukurkan perdamaian si breken di bata nang dangi kita baswaris sendahen. Sirbanca menahang naheta. Sirbanca melahang daging kulanta guna nahkan kedamaian nang dangi kalak si dewan. Aku bas penjara nina Paulus. Kusahkan perdamaian menbandu. Alokan sihei. Alokan kedamaian ku bas jabundu. Lama tahat perdamaian. Lama tahat kedamaian si mereka di bata Nen ku bas kelengate di bata. Nen ku kayu persilang. Maka sidah perdamaian ngokin jadi orat gelukta selaku kita anak-anak di bata. Alokan si muhuli. Alokan sila muhuli. Sebab cara di bata guna ngangkatkan kita. Ngasup jusuk erdame ras dirina. Kasih jadi kekelengan Tuhan. Iangkatkan di bata yang kalah bisa. Kasih katakan kasih gejapkan Daud. Iba si erdame ras dirina sanga iya ayak Saul. Iangkat di bata ia jadi raja. Maka payo kai nina ibas kitab kuan-kuanan dai. Kalak si tutus. Dengan tek nang dangi di bata. Datkan pengalaman kalak sir kemalangan man Tuhan. Lah jadi si jahat man bana. Kalak si tutus. Dengan tek nang dangi di bata. Datkan pengalaman kalak sir kemalangan man Tuhan. Lah jadi si jahat man bana. Kuakap kekelengan Tuhan endam kunci gelah kita bancir damai. Sebab lipe perkara kalak jahat nang dan kita laban cisu. Adi pusu kurta datkan kedamen. Ula kedamenku. Kedamen si bas aku. Kalak si deban arbahanca ladami ukurku. Sebab kedamen hakku. Kedamen makap hak setiap orang percaya. Kedamaian hak setiap kala si tek nang dagi di bata. Si berikan di bata. Labo banci ise pembuat sa hak kue. Labanci temanku cakap. Labo banci perpulunganku. Labo banci anak-anakku. Labo banci pinakit si bas daging kulangku. Labo banci danankan ekonomiku. Sebab hakku. Selaku aku iglari anak-anak di bata. Maka kekelengan Tuhan mari si jaga kedamaian basukurta. Gelah lu bagai sidah, maka kalak singalokan kedamen, tuhu iangkatkan di bata kegeluhanna. Sebab kai Kristus
ngomreken kedamen membanta krina. Dibatasi masuk-masuk kita krina, salam damai membanta krina. Amin. Ras kita toto kita. Tuhan dibata Bapa kami sini surga, bujuri bas kataan sisah kenduman kami. Perdamen jadi si kerajaan kami bas kegeluhan kami. Perdamen emo orat geluh kami selaku kami anak-anak ndu. Perdamen emo hak kami selaku kami anak-anak ndu. Terpuji kamu Bapa, ibas katandu sisah kenduman kami. Ibas gelar Yesus Kristus, reh kami ertoto Bandung. Amin. Senina rasturang ibas kekelengan Tuhan Yesus Kristus. Mari asaban Cina, raduras kita krina tedis. Raduras kita ngakukan kini tekenta. Radukan krina kalak Kristen. Ibas paksa ras ingan idonienda. Ninta dage ras-ras. Aku tek mandibata Bapa silarsi berkuasana sinepalangit rasdoni. Aku tek man Yesus Kristus, anak nasi tonggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia, tubuh idur si nguda nari, si sok liaman, tergelar si Maria, si ngenanami kinisran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakukan ku kayu persilang, mate jenari kuburkan, nusur kudoni kematen, peteluarikan go keke basi matenari, nangki ku surga, perkundularah kemundi bata, Bapa silar sibar kuasana, jenarah mia pagi, ngeranakan singgeluk rasi ngomate. Aku tekman kesah si badia, jalidi sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Perpulungan kundul kam. Senina resturang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Meriah ukur ta ibas minggu perdamen enda. Ardame kita ras dirinta. Ardame kita nangdangi senina turangta. Makibas krian ukur ta ngalokan kata dibata. Sema paksana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman dibata. Perbahanan dibata si jadi palas man banta. Guna ngatakan bujur. Nina ibas surat Efesus 2 ayat 14. Sebab Kristus ekap sindameken kita. Alun jadikan si dua pihak jadi sada. Kristus jine alu darah dagingna. Nggo ngeruntuhkan tembok sinirangkan bangsa-bangsa dengan sirbanca ia tetap remusuhan. Tubung sisahkan persembahan ta, mari si puji Tuhan rendai kita, ibas kitab dendenta nomor 380 sada.
sepaksana kita rebahan doa syafaat, iberikan kami kesempatan membantah guna artoto iba syukur tas skalak-skalak, khususnya gelah kita ngasup, pengasup di bata guna mendalankan perdamaian. Iberikan kami kesempatan membantah guna artoto iba syukur tas skalak-skalak, si benakan. Bapa kami sini surga, isikin kami dah makali gagahibas kami laku mereman bandu. Tangkas tu gejapkan kami maka kulatan di ras krina kini litan kami rah nakabas kamnari. Tanda meriah ras malam mati kami o Bapa, andaskan kami sada bagin pemerendue, laku jadi persembahan kami menbandu. Alo kendu Bapa persembahan kami dah. Si indeskan kami bas kerendakan ukur kami. Alokan Bapa bagi bos simrim sim huli dingin singena yakap kam. Gelaban cipakekin gerejandu pe guna pebelangkan beritandu simriah. Bapa sini surga bagai pe pasu-pasu silik dengan ibas kami. Gelah halu bagai Bapa ngasup kami make kenca sentudu ras pratendu. Bapa sini surga bagai pe ibas paksa indah. Ibas kami artoto skalak-skalak ibas syukur kami. Mindokal kami Tuhan pengasup du kami. Gelah halu bagai damai ukur kami. Dengan ngasup kami baba perdamen nang dangi teman sekelewat kami. Ardame kami karena diri kami. Ardame kami erdandankan pinakit bas daging kula kami. Ardame kami bas situasi kegelun kami rasa ekonomi pendahin kami. Gelah halu bagai Bapa ngalokan ketuahan kami ibas kamnari. Sebab kala si ngalokan kedamaian, perbahanan si jahat, laban si sehman bana. Bapa sini surga, bagai pe ibas paksenda. Artoto pe kami secara khusus, nangdangi senina turang kami, si raduras kami ingin menikmati kebatin minggu si sikapkan gerejandu GBKP. Si mungkin saja paksa genduari tading di rumah sakit renankan pinakit bas daging kulana. Mindukal kami Tuhan dudur kendutan du simlia seman bana. Gelalu bagai nang tang pinakit bas daging kulana nari. Bagai penang dangi kekelen kami keluarga si ngadep-ngadep. Tuhan si pepaguhisa, Tuhan si memberikan kesabaran bana. Pangan, tambar, perawatan dokter, perawat sisahkan peman bana. Erbahan sa nang tang pinakit daging kulana. Jenari Bapa sini surga, ibas minggu perdamaian enda pe. Artoto kami secara khusus, karena situasi dunia enda, si melaladenga peperang ras perpecahan. Artoto kami gelah Tuhan dudur kendutan du simlias. Tuhan sincidakan kuasaan du nang dangi kekelen kami. Ibas lit denga, lenga, datkan kedamaian. Ibas lenga sada pengangkan, lenga sada arih. Ibas negara ka kekelengan kami, Ukraina ras Rusia. Tuhan si masu-masusa, gelah kedamaian jadi di tengah-tengah dunia indah. Bagai kekelengan kami, senina turang kami, si paksana berjuang guna datkan kedamaian. Si paksana berjuang guna nahkan perdamaian. Tuhan kam si masu-masusa, tegu-tegu kam, kawali kam kegeluhena. Bagai Bapa sini surga, ibas kegelun kami, ras aktivitas kami, perlaluh kami bersuara sendah indah. Indaskan kami kubastan Tuhan, kam dage Tuhan si nemani rasing kawali kami. Edam toto kami Bapa ras persembahan kami, reh kami bas kelarnak du Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Senina rasurang ibas kekelengan Tuhan Yesus Kristus, mari radu ras kita krina terdis. Mari dage radurasi sehken perpadanenta nangdangi Tuhan di bata gelah geluh kita ibas perdamen. Di bata enggo mereken perdamen man bandu. Enda me si jadi tugas ras tanggung jawab du.
selaku anak singgo i perdamaikan di bata ras dirina. Aku rupa dan Tuhan ngeregakan perdamaian singgo kualokan ibas kamnari. Di bata ndilo kita mbaba perdamaian kukrina temanta manusia. Aku rupa dan git erdame ras temanku manusia, janah tetap ngelakokan si mahuli gelah teridah perdamaian di tengah-tengah kegeluhan. Ibas kita peteguhi perpadananta, mari raduras kita rendah ibas kitab nendenta nomor 400. Mari raduras kita toto bagi niajari Tuhan Yesus membantah ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelar dui perbadiamin, rehmin kini rajandu, seklah min pratendui bas dunia bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup bas waris sendah enda. Alami salah kami, bagi ni alami kami salah kalak empak kami. Olamin kami babakam kubas percubaan, tapi olangilah kami dur silat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sin dekah-dekahna. Amin. Mulihlah alu dame ras mejuah-juah, berkatlah kam dalani kegeluhendu. Cidahkanlah perdamaian ku tengah-tengah dunia enda. Gelah doni enda bancing geluh ibas dame. Alo kendage pasu-pasu idur di bata nari. Di bata simada perkuahate, singgo nanahkan kam ke kemuliaan si rasa lalap ibas Kristus. Jadikan kam serta tetap megegeh dengan paguh. Iange si mada kuasa sekrasa lalap. Amin.
Kunandungi kebak tinta mari ras kita ertoto. Resi mulih kami ngatakan bujur man bandu Tuhan di bata. Kita gecapkan kami. Ibas kebaktian kami pemenanari sekepundungina ngordalan alumuhuli. Bapa sini surga, kamlah tetap si masu-masu ke gelun kami. Bagepe pendeta kami singgunahkan kata ibas warienda Bapa. Bapa sini surga, adikan tisik nari sirang mulih kami. Arah ingan rumah pertotonenda. Kam Tuhan di bata, sinemani kami, seh kami ku rumah kami sekalak-sekalak lit ibas mejuah-juah. Bagi pertoto kami nandangi pendeta kami, si tading i komplek gereja indah, Tuhan di bata tetap si masu-masu kegeluhan pendeta kami, rikut pe Tuhan ras pelayanan na, gelah lu bagi Bapa, tetap ernalem kami man bandu saja. Bujur Bapa, enda mempertoton kami, ibas gelar Tuhan Yesus roh kami ertoto, dengan ngatakan bujur man Tuhan. Amin. Kami Rumpun GBKP Jalanias Klasis Pematang Siantar mengatakan man banta Krina menjual-jual selalu